nkwenda kubatangira ntekaniza orubazo kiro kino biribiro kya mukage biro byokwezi bisatu okwezi kwa 12 akwezi okusemba yo mwaka guno amabara ninyo Digestion muhendo ndawe bale muno hona halo kala kutuhondera antekaniza zaitu ezembaganiza anda banyama bali nyamasa zembaganiza bali munsiza aheru ona halo kali akutondera Kitara TV webale muno kubagana utekaka sente kubaga notozo bwire no bano bwire gamanti korole entekaniza zaitu entekaniza orubazo tuina abanywani banga ba Cable 256 abantu bajja kubakola digital marketing ni bakukolera website tuina nabanywani baitu aba washa records bano bakolera ebizine biri well mastered ni bakolera sound enungi muno munabazini hali mukali uteko batera gamaleke genda mu studio MB studio zitajja kola sound enungi alevege tukarugaho so nabo nsonga ejo toza the Vobits washa records abe nakolera sound enungi then tuina naba Kitara media wabaino buganyi okwenda videography na photography okwenda na stream bantu bakola live stream mikoro yawe yo entekaniza orubazo nyina banywani bange kanda ba stakeholders bembaganiza tujja kuba entirely tubaza music industry ya Bunyoro mwaka guno mwezi gusemba yo guno tubingi abazine bazinire abandi bibairaho bityo so twagamba leka tube ensonga zitugaya n'abasajja bano mwaka guno gwenyine mulingo tukubantu gutera mabega nuguhuwa tukenge kiki yabazini kyabakozere kurungi bazini kyabalemerwe nuko tutujja kurubata nyina wekitinisa onata MC musinga murora events ezembaganiza MC Docs is it a coincidence mbukiziba MC though Oli is nanka is a presenter a radio baitu anyway tujja kurubatira MC Docs yes ramukya walibatati murozi wa Kitara TV amabara ni rakabanyeta Docs akabagambire nyawe imba events MC event yona karubero funku ba MC wa na rufu papa ngizeba MC yes ina abani the sirimbos era abani ramukya warozi okay mbaramkizo muno abarozi ba Kitara TV kira muno abateka mwaka irekani noteka ka data no koisaka wifi no gamba program tujagenda maiso kumano zisubwa tibuli muno ngwengo kubanza kuba hanu team kubara kubambaho abensonga za music ba entertainment industry ya Bunyoro kubatabarukiya wiki bayirendaira muno ndatwize kirikya mukage kirungi muno weekend izire the first weekend of the month of course tugya maiso no kitera mpora mabara and abana VKMC na Mike Squeeze Slim Boss ba radio presenter TV hosting ba MC DJ and fashionista of course ana no film tubuzana mpora vingi munebe tugenda maiso industry ya film baitaka kyaremere kura Bunyoro kyaremere kura ba uzibu buri ba investment na machines zitizikabe kuba nizijja quality kiraho but I think with time akija kuba n'abantu bakitumwa mugani bakihobuire tujja kuba tugenda maiso angera moderator kabagambire tujja genda maiso no kutuna mwesonge zitali zimu nezimu abaitanye tagire mba Spice FM mbaho Club Magic na hao mbaho kapia ra MC tugeza kumaiso kwa tukikwasaganya then of course Guinness beer mbaho ntukura hamu Bunyoro of course na Kiss Condom mungewa kimanyire ata weekend yenyini tubayiremo ne kiro kyo kuruanisa akawuka ko munywerero so tugende maiso kuba ntwerindakira munabasigazi nite byakyo byakabumba Bunyoro yanyenke yaitu so twebereremo aniba abagenyi bange kunihira je selector kuba natwetera nizaho bagenyendereze no muzini nawabeho ati manyira bike bimu kwasiri but barabayizire mujya kwa ni muroraje tusanga muhana dokso maka gubere guta basically tukwenda tubaze okuzina musically omwaka tigubaire murungi muno kandi gubaire mubi muno gubaire hagata kinsobora gamba kirinti music yaitu basically hoima tegenzere muno kandi garukire muno hanze
abakinja kubanza because when we are discussing atunko mwaka guno musically tukwenda tulole have we had bazini bakozere shows ezibai successful tubali na hits bazini kya bakozere hits zatera butukoza hit people think barola sizina kiteire masindi kiteire na kibaire but hit tugamba Bunyoro hit tukudiscussinga district zone ndekizina kiteire district zone. Yes, I was impressed nti tubairemu na muisiki onja gamba abaire mulungi yakaruga nokora concert Masindi that is Jovi Keila. She has been really good mwaka guno and ondinja gamba Figo West ne waikairo na music yo gamba ngungigyo tekurugaho so nicho kusagamba nti abazini abatu abatwikaire tumanyira abali nyuma ya Figo na abandi ababa relaxingiremu this year akuba musically nyawe tinkusobora kuruga yenka kugamba ngo banyino umuntu anyumire nyino umuzini wo muhyako undozero wa mani no ati tubaina bapcoming no habokuba town ya Hoima itwena ni otu ikara no kwa kakugambire abani mnywani wange ali MC mu club kandi ali radio presenter so atira music ya hano omuhabu izege how many new artists abateire this year jakwekanga nao na kuolekea taina yo amani kandi ababaire ho ni abayizire like mwako 2020 na gumu omaka guno bakozere bata that is why we should know how to create like that of Jaboy that is 2021. Yes, Jaboy kwa music ya Jaboy aina halambo za buliza munyowe kwa muntu wanu timanyira gwanka mu gospel ne musacho so ko muntu nkale mwaho kumukoraki okumuteka muzini murungi azina kurungi aina irake riri very sweet baitu wewe nyini ko muntu agwanka ali gospel artist runda secular artist so ato muntu wena bakwana akora secular music na akora gospel atamanyire ngundi nkaye nyini sometimes aba muzibugo kujajinga anko kukagambire genyowe eratiki yange njagiteka ali Jovi Keila abo kuba ne wendo zera now some good music then no mwana ndo muiski Gabi Mirembe Gabi vibes mubana abataba izire ugonja kumubazaho na ngamba at least ngerezo kumuhuro mwaka guno yes abantu pekingira wenyine Gabi ogo tutandikira Gabi first of all she's having a good management attack facing some challenges as abazini abakira bali mu Bunyoro back facing just be open a challenge ya sente na yini kyongamba ka sente she can afford the chorus audience enungi yes videos enungi yes kusaba but the question is akusaba kwa accessing na good videos video directors ikizibe kiaroho nti she's still young Wokwana ranti music ebizine byatandike na bye bya show them you know weja okwanti there is some improvement nilikuwa so I was talking to her mom she's the manager about issue ni ayangamba bali mugenda maiso no gikoraho vocal classes mayabazini bakuna bakira tibagenda hokora vocal classes incidents mwaka baho hano ka hosting ekivulu kenzo nkamuleta result kyonka baramuzina ya disappointingira abantu agenda kuija kuzina ateiremu bia mzimusisire iraka hato bagenda gani bakwatamu iraka likumuniga taliniwe you know ole asakumara abamara obusumi aramazire myezi beta agenda mu studio atalina show talikoraho any training of vocal iraka linakuwa nilikoleba so musikia genze na ruga okwanti nambia tandikire na nambia alibwire bundiriza arona abazini bendo zira shows na niba disappointing bine bagamba kakwatemu no ura ikizina cye kyenyina kizinira off key yes so nikyo nti tibakura practice nikyo rwanda abasajja babayina shows ba practice ya almost emyezi nkebiri atokuwa kamiona inayo show baitu akusagamba tande bashiba bali mukora rehearsals so baba hanu leo tibabikora ensonge endi okonereho ya concert this year concert bayinazo akira mne ya Jovi Keila bayire Jovi Keila twabana planetaron concert ezo according to me nyonka nyoma analysis
it's not the real concert yo muzini wa Bunyoro yakukozere kuba bakukora ekitwika ini turora nti promoter bwaleta palaso abwale akaleta gravity akaleta oha ateka abazini baani bakoraki ya performinga so iwo muzini owahano bokurwa gamba ngenda akora concert then nkahulya noranga chosen blood noranga abazini ba Kampala that means there's something ekyota communicating well concert is all about music ya Bunyoro iyo kuga kutero Bunyoro arogama bali bamusendekerezo nko ana nyine kyo ngamba baraba kusendekerezeho wakitera leka kandi kuga ono gamba nti okiteire ito nkata manyire to analyze music no kone nsonga ngere eri nja kusigana nkwakaniza ninga tebaye show yawe tebaye concert yawe nti ensonga abakya bazina bakira bahano bakweta bazini ba Kampala akwetina so bali nibo bakolinga pro amanyire unantalesere abali abamani kuga Kampala shange tegi yakwata that means alimo kwetina okwo niyo ensonga bagamba kandete bali abakura bamani ho nabakirize nti bamani ho bakumusinga but ekitukwenda kuba nturora nti nkwetago omuntu ajja staging concert ali muzini wa hanu akoseba MC ba hanu asenekeza abazini ba hanu abadansa be ba hanu show era floppinga ngeri twakabayiro ho itwenda nti wewe aba niko kaba MC wa show yange ke ka floppinga kiki yabayiro ho abahagizi baba batayigira takimanyi aba no kubaho wewe figo utabete kurungi batayije kuba figo bakamanya ajja kubaho jabwa ikiki then tukako drawing board tukuze kintu kyaitu baitu hati ori ajja kuja bwa palaso because shows ibiri zone zetu balizeho Aroni akaleta Zexi ya Mukisa Green Daddy and Joeli na Jovikeira lesere Liam Voice na Kididi so nikyo nkugamba bako batayizire kusendekereza kamuzini wa hano hati bopo kitunulire mu just a twist of the game nti nikyo nkugambire oula bwaleta abazini ba Kampala teka haba hano game in actual sense kusigara game eri nikyo kimkyonka hano bagihindura bata iyo niyo bakufuroli muko it is like kuba oli mugoloketa tugezenka president akakusoyeka iwa mugoli oshengere so esho just kuli kuhindura ha poster iyo bakakufura mukoto bado bakabakuteka hansi bakaranga nti show yawe bano yabakusendekeza kyonka in actual sense niyo tukura bulikiro baleta palasoni wali mukoto ino bahansi palasoni just okukengera bakantu wa so ite kitu kwenda kura concert gikalireho yo wenka oteka itaba hanu docs yes there is a point yenyineji ya bazini ba Kampala na biki aro incidents ijwere yabayiro yarete bigambo hana baznyawura abazini bali no mu box mu groups WhatsApp wao nanko byakozire show I think radio byatera show kabaserene kabaka yes Kampala bagamba nti naito abanyo tukusaki kora bikibi there was a discussion to that level to gikiro oba iwe kireje kya government kyakozire show Kampala kikaba kita banyankoli ni baba abayireyo babagana ni nabo they are part of the show hati one nyonyere kinte kingenda kubanza kutunuzamu music no kwika leveg ziba sente yes leveg tutakabayire gikiraho one abazini baitu mu region zizina bakusinga they lack exposure wana kubanzo yahabuze kihabuzo kakimwo babibiri ohale nyuma ya reigi which type of people do reigi deal with hatobora ikaro kakitunuramu kisana isana abani omulingo bwire buno ali a spice kakuba abaine kyakwenda kuranga ajja kwanguhirwa dhani nyowe atali ha spice hati we reigi one show yayo kagirore powered by Muhanji kusinga Muhanji ikaire nakora comedy store ali mu Kampala established Muhanji ali established mu Kampala and for some good years ya ikaire mu Kampala so togenda ko ya figo west wa hoim ajata ndike kwe pampa likanka mu staging show ha imperial resort ejakora ejo kumutera
kikusana ita Bunyoro ababa bali Kampala between Bunyoro bali Kampala bali ba man now give an example like here one of the biggest radio stations in Uganda like Mbabas yes tiba tuyambire kikumara tubakozeseze bo bagenda kulibebwa kunu kikinsonga nyine kigambo kinkugambirege maye buli muntu kisigikira nko yetwara abana baitu bakula king expose kandi bakyaina mu entekereze munyobu ngwijjo mwa abani omuka nyina kubanza male ebiro bisatu nibwo ntandike kujya nguruka azini kumanyire embeera so abana bayita bakusinga tibanywaine hati mu kunywana nakyo no yaboza agereza okunywana banywani aba bakozeseza ata abasajja baro bayinge Kampala but bantu bazini bayinga aba bahikirire haukubandora aroho just of recent aroshe yakaba concluded ebale ya Kwegonza Avenue eba y'Abanyoro batorekera kuba Kampala abazini bayinga aba hoima abagiba ujya kusanga haro home oba babiri bulei mwego nintagiteka muno hala abategeka sheg ninsa gisikani kiora ninkigarura abazini baitu nti omuzini waitu obara mweta Kwegonza Avenue ajja kurora niwe na yamba bali okunyetegereza hata okibekiti tukyoira point yawe yogambireke nyoti mkusa kuoya muzini wange hano bwire buno hoima kabe Figo West akwa bwire buno Figo West niwe nkusobola gamba alinkana ambemu hano bwire buno ngugendo otegeke show yona Kampala bwire buno habwaki ujja kuba omudupire Abanyoro bali Kampala tibakusa kujja musheki aina kubanza afuna abantu Kampala babebe abakusa kumupushingireke nyoka ni kusaka ukana I think Abanyoro maybe abagenda nko ku Kampala they baluzinga identity yao abani okigamba oki some Banyoros who are in club abamu bali selfish abamu because even Kwegonza Avenue bafuna audience kunganaka yeah cause abamu Abanyoro abaliyo kutaha Kampala ekazi kabambirigo ajana ugamba nyonya ninje busaya yankwasira mukono wide bother kusika yondi eko nakyesigaliza then naitwa abazini bahana abazini ba Bunyoro tebakozere kikumara to show their worth kubeta nti Kwegonza Avenue nabo ikani bagamba hate kintu kiri ya Bunyoro toro Bunyoro tuyire yoha imagine abantu aboko abahabuza abayikara muno ohaliyo ku inyaba hoimo haliyo hati obutene kiyokozere and of which babahabuza tamanyire music baba kwabuza nyonja ga Jaboy na Figo bachari bangi Jaboy na Figo baliyo mba iskitu na 79 no bajani bakuwato musajja nkono mukamwe hotel ni bamuhabuzi baito kubazini kyabahuli so if you have not worked enough omuntu wabulikyo kufiringa he won't suggest you tibagya kutwara so abazini bakole na amani balodi ya wathe ekiba kwenda kikengere yes discussing the music ya mwaka guno abantu according to you have we had the best of it all to like electric track ngiremo musically Bunyoro have had abana babaire successful bakora bizine biri successful hits na biki abana obuzi obutukaina mu Bunyoro buli bumu nti twamanyire the use and how to do music promotion ojja kwesanga omwana teire hit ate nkajja vikeera ate hit yatira masindi nanka na hoima ntobo genda bulisi ambana bakwamugi tibamukenga and that is the whole Bunyoro etukubazaho kakumiro tibamumanya obogenda kagadi bajja kwabuza ate ogono haboje that means promotion to gitera hantu hamu that atikija kuba kizibu nyoma kurankinga the whole Bunyoro and that is where I find the challenge ati abazini ababarura hanu bali ba amani but boturuka hoko bataba manyire batabatali and it's the same Bunyoro ekyali Bunyoro yes no ojja kwesanga bamanyire ya rapadiko Figo crash ni wakyali ba next year twabahuliraga ino so nikyo ngamba nti abana bano we abakakuhamba haikara
na mayali wa man nyonkira kulora roho Kitara music oba generation awards zezo there some artists aba nominating you abantu amanyiri kyongani bagamba from kakumiro esi mukakumiro ogole kale katogwa kutero muziki wa man ni wa kusinga nabuza atakusinga Bunyoro takumanyire atamanyirwe mu center ya Bunyoro Bunyomba gamba like it or not musically Bunyoro is the capital city Hoima is the capital city of Bunyoro kuba hati buli kimu kyona kikutandikira hano so no gakwesanga nti abana promotion ekyabateire nyuma so kirikizi bukuruga kagamba nankani wasingire mu Bunyoro ayiro hompa bwize pa district nja kugamba hati guno mwaka hano nankani wakozere kurungi kyonkana bwo garuka ati bakozere kyamani munekiraho ikikusobora kuhanisa omuntu ntakozere twina abana bahiyaka bayiziro nshini bakora kurungi abana bahiyaka this year ngero mahagwiruke speed abana bandi bakaye mu kwesotinga nja kuija tuli mu kuwakana ankuija bani nkweta hit tuli mu kwa 8 ankuija nkweta hit kwa mwenda ndi muadava nkukora kwa 11 try December tekaruga yoga so mahagwiruke speed ne nkora yabe bayire somehow slow but alimo aba dropping some good hits Jabwai akolemuna video ya too much then Lady Suzy akoya dropping a new hit Rona akolemuna video Gabi Mirembe na wale seyebi zina bijaka this year ya dropping out video and Rona inde yakora abana baraba leseri Alan Kid abamasindo okwo yes Alan Kid akababuzira ndagaru and one of the talented guys by and nikyo ngambe kizibu nti you know musically aroho and I hate to find some people on social media nibageza kutekaho enyauka na between Hoimandi Masindi umulika leta mwekyo kiba kyauka na bandi batano buzina nibo kuhana Masindi nibakyani bagihane bole kanti yo Bunyoro tekora Hoima tekora ki so Bunyo Hoimenu mwaso inya bali ababa mshozi zina na wara radio tugambe muri selfish muno abana wote muntu mwenda kuba pushing to this side nikyo nkugambira nti bo benyini tibakozere ki kumara nti don't sit and relax so manye nti kizina kya ukiratira kakumiro abahima bajja kitoza tukole mu reality abantu bayine byokora Julius abantu bayine byokora oinagenda Julius okuwata mahura ndo anokuwata katujarike no kuwatana toina bwire bwo kutoza omuzino mugambero ali ekizina kya kiyaka kiyimpe kyonka bakutera akasimu Julius Muzemba inkoza ka video kanyi nkwenda ukandabizemo kumugamba kanterewo no kateka so abandi bali proud of what they are and twene kibaka kibakozero ho akwenda you know present wa mutoze amuye ekizina and which taina bwire bwo kutoza aina babi muletera tugenda na abaroho ndio ngamenti bwire buno kiri it's hard into guno mwaka guno ngiri covid yatuteire ina ngire tulekeremu enyuma hati guno magwa egwe just to stabilize garuka mu game ngo kwa norora figure in any new video in this year this year I think abaire ina inembera video yes niyo yonka baire na niyo yonka video kyonka at 11 yaro as a number no turanka Bunyoro not supposed to release only one video in a year and bizina kozere bingi what you did to me kozere kurunge vibingire does it have a video of what you did to me ya ateka turukire lesere nekinda ho na kyo you know hati overdose so even even tutukwa nturura honti there some artists abayingwe mu level yo kutuha video ni bagendaga my audios ni bagendaga you need to drop a audio erubatu gitere mu club leka kuturukia video kizina kifoke audios ukitire bizina bindi bibiri then nibo kuleta video abantu tibajaki ya much attention olesere hit twina marai ya wopo olesere hit tugiteire 2 months bamwezi nkagumu drop a video we push tuyongereye video zibayiremo this year niyo plant aletire video iri kurungi muno abogamba director na wabayire murungi muno ya big boys yeah big boys oli kamari katitonke wasa you know ekizineke audio was good and devil beats akora audio kabanungi then yagihereza na video enungi but nkura anti nabo ekialakingiremo in terms of pushing it tekabaye kuwata despite akozere kikumara I also feel Planetaron has done something in at least akozere something pushing it kumaro kigambo kyenkwenda koisa but aruge to his comfort zone yarugayo hati but I also feel nti aina kuongera mu amani kwikira halo muntu
wa hansoli. Yes. Yes, because music ekyali hano mu town. And yet amanano gali nti abazina abakusinga sente ali bazi. Mema na artist manager. Sente zirugo mbyaro uko. Niba bapangisa shows, niba bapangisa banda shows. Ati owaito moderator kinkusobola kugamba kiri kimu. Nti target market yawe leta. Which type of people are you targeting? Planet Aaron fine mugambire akozere kurungi. Na nyoti njya kwakaniza. Azinireo music ya Aaron kile kiyazinire na Green Daddy. Music ya agerezo kulete bizina. By true. Do you think nti ogya ki marketing Kampala aho? Ota marketingire ho imahana. Niyo challenge. Kuko. Niyo challenge. Habo wake abantu barora bazini abo bakwasi. Baitu kinu kusobora kugambira amazima. Nti toina halo genda kora. Utabandize kwato omwanya. Hanu. Hati bwire buno ka Planet Aaron ina chance ali musajja mukozi wa TV akusiba buli kira TV akurwana nga ine munno hoimenu yasiba nezine ibara lyayi aho kikumukolera baitu boka kugamba ko hindule target market yao ukigarule Kampala kikina nakuba beyond hali hakolera kina nakuba because you ask muntu ajakaguza kaiso do they watch him? And that's the funny side of it is oboba no zarwa otandika no ikara no yajura no libata hati obuzibu akulibata na ija kutunda kuno halali supposed kwajulira okunyategereza okongeza nsonga Planet. Planet is not an artist to introduce in Hoima. Just imbe akitera kabaho bayiro for years not an upcoming tell him akabanga kaitaga introduction nibo kwabuza baboda busata mumanya ababayira bamanyire what music industry ya Bunyoro we know him. That is true. Airo honti inambia crossing ile bridging ege from maya kuti kibaki yangu kuruga Hoima ka bridging to Kampala otabayire nkabana ba stable araba aboja baruga kuno rede bali stable financially stable ina bachari baya koto ali mu family nkoto ogwatandikiraho but aroho genda okabanza ku struggling am to stabilize hata aho niyo yabuliremu nambia ati obuzina bwo kereme ati yabanza yazima yabura yabanza ate obuye bona focus yagiteka TV baitu obubwa bukolere kunu hana nikyo ngamba yekizinda nanka deno collab ya 2000 hata akaira kamazi focusing ha TV duties yabura mukunu. I also think maybe kimubulize nakuna sakwata kata aina ko establishing a team hana ground aina kwa ne team and of which kwa buyebona okutekiza kya Planet bisakwa busakiyoho bamumanyire aina kwa ne team to keep on boosting locally hana eja na muyamba ko futunge emirimu abane arokinte tukubazaho nti obuteire obubwa keremi okiteire kine kiyaga mukyeseremo olikata itonke wa big boys hano Hoima mutawuni we know you baitu umuntu ali kyaroshesa umuntu ali kyangwali ono akugamira umuntu ali kaiso akuba I usually find Figo West hand Figo West no bora agenda Bugoma kulia in fact river road Bugoma chonko bora agenda kulo munda hamiaro abuzinga bwa kamina senjojo okatere kizina kya Figo West people will know that is Figo West timanyiro okunyetegereza kulungi abana obora agenda panyamuro tabulisa no tawanse koti no gwa kule bora agenda panyamuro okatere kizina kya Figo West kimu era people will understand that is Figo West. Planet Kampala chonka music yaye ekikaru kyokuruga hano Hoima ne tahagoko hata inakuruga Kampala koleki hati kizumunogya Kampala target audience ni atakazo ile yeye marketing nikiomba ile ni mbaza even the challenge akiali mu bantu bali abani target market yaye and the challenge is ikaguzo tuina kubanza ntuhabuza Figo obugamba ikiro ko who manages Figo nakyo kikuru tumufune tuhabuze managing Figo ataba selfish atabana kiemalira abeno mutima gwa Bunyoro tumuhabuze Figo mukora mutakuhikayo
kuba iyo bakwano yetaga bizina bike kaiso wanse ko bulisa nkaha tuna kwehabuza what are the means of promoting music ekahika hanso okwo figo bakumanya obakula bulekizina kyo okakisample jege okazimi baga tulire figo kizina kiyeke akakolesa which means kuhika that level then tuikayo drawing board na babagambe nyowe nyakuraga nti nati nkadiringana naka kuba ikinyaniza aba music managers na promoter ba Kampala behabuzanga naho ogakuwa nagaina ngamba halo abani yegwe gundi nkubidde kapakati yampadde simu yo nte nyimba ze muzikuba kite Kumanyisa nti babalizege tiyamugira itima yamugamba baza yogira noyo ajja kukwasaganya so nikale tukwa tukole nti figo ahikire kaiso tusatoze manager wa figo iwe no muzini ba management manager wawe ungeri munkitera muhabuze mwene waitu tuwa what are the means quicker hanso omaka guno kwenyine otoleire talking about management not toleire abojo ba kahora bana gomojo wa raise over ya tugambe ya balesere raise Hilux yes did you see kahora boys kusigana ni bakimaintain ngane bakyakitera raise Hilux bamunake nja kugamba they can make it kuba ebiro bukira abojo kahora boys bakozere muno eibara kira manager wabo kuba nyowe olaba yataku namba bazinsabe zabo jabo olaba yataku ntenda ngamba nkone namba ya raise Hilux kwenda namba ya oine namba ya mafresho ba ya bakahora that means inti bobo nyini bali direct okubahika ho bikaho adani kusara makona kuba hatibo kwa manager niyo otutumuke muno atinka muno manyire nti bano enda Spice Diana ro manager roja then means obako waukana manager roja sagamba Spice muleke nkaleto niwo nyine atukusa kuti natukola kintu kitera bali bako na ikya director muzini ne mu breaking off oja kusigana okuraki no kitera and of course music yabojo kahora boys araki anesonge nyabalize hano bankwata mukubinka gamba wagambire bakuze I remember point yawe point yaje bakankwata mukubiba netimba ati abantu nyabasobonya bagamba ntajerege yanka bagamba mazima mu music tugire kitweta target audience okutargetinga ki nti kahora boys obukwanyine omukoro nkogwa white party nyenda kuteeka mu bicheka nka HB resort nkaha nti dia some artists abantu akusobora koraki kwetayo kionka obunkwani ngamba hati ndumbire katikara ndumbire kakumiro nibo nkubanza nka alist kuba de egyo niyo audience yabo kionka de bakusana ba kwasire mukubati ntajerege ntakole kintu bamanyire they know nikyo kwanti na nyowe ari mikoro ibatanyita kandi timbihiro kuba nkimanyira is not my what hati onyime akadiri ko kutera drive kutokera bidongo mbihiro ngo orichali wankanda okanyimende MC that's not my field how do you rate performance yabo makagundu bakozere batabo jawo makagundu bakozere balesere kizina rekizine kibakozere I think is it brand beats or no beat bakirana baleta kyo bwenzi I think it's this year how do you rate them mtaka isali docs this year abokwa no range rate ya speed eva ni barubatira aho ngyo ngambire bokuba no batwara mu byaro nambere batera tibazimire ba rate yabo sigaye niye gyumanyire abayinangeri batera mu bizina byabo biri mu sort of kuhemura mu katito wata kuli mu byaro style ya gravity yo emanya metali mu igufwa wakingato kikengere no rubatira aho so hati nabo kusinzira ngeri bagizeni batere kintu kiyabo line is gain yem despite yakufacing ama challenge butito wobo boina manager boina management muka breaking out tosigani kiyo kimu yade kusagaruka no abokona manager nabo ina connection ziseka tosija kusigani kiyo kimu hate kikwe habuzibwa nti baba ini ba saving bali under that management baba bataka saving kuba hato bano saving akasende kandi kakuyamba to stabilize orugire mu management bato bota ku saving kandi atogaruka nyuma katito kutoza ra kuteka mu biki kubanza no sangana mihende ya performance mugisazire anda okurugana hananka na mu sonde zimu mu bigambo intakakasa intagumya kurungi bakaba niba working on mutual understanding ataro nendagano yo nero like nini bya old man agreement otwaruga gantu bayagati nenkwa kano lyakana ya kuba obokuba no rabo oli akagamba akabatayisa nabo ni bagaba kamutayisa maybe bintu bya Bunyoro nabo bitabizibu docs ebigambo bagambo lingo bere bakatuzine bagambe ebigambo bibayombantu iyo kiki wahulira about aboja ati yanja kubanza kugamba kino
One tubanze tulabuze who is a manager. A manager is someone who manages an already made product. Tinikuwa. Hati bokuba no managing business yange nyina right yogamba nkubingire. Nyenkya nkubingire. Kwendondi. Yes. Nyenkya nkubingire kandete kayasi oba kandete abane niwe manager wange. Iwe Julius Nkozereki nkubingire. Kubingire tu. Kensonga yabakahora boys ege wanze yabuze boba kabateseze kina na raise hillocks. Hata owe yinge bibi. Then ni bojaje no kaguze obagenze obo abatayisize engoma zabo kwanyonyika inimba urani bakoro wa viopa. But obaire ni bakyatayisanga na bakora onka eno bits nyoni ngambe gera achievement ngati already ba advancing grow from a machine based studio to Kampala singa babaire okorora nke bizine babandi zabo kuba nyowe tinkira gonza kuserekera muntu na muno muno abali talented abo nkugambira amazima okorora kizine kibakolero wa eno bits singa ba niho bakolera agalege niho bakakora na kile kindi baketa bate byasingire kuba bibiri byamani ebe baina galegerwe cyanga bakagikolera they would be hits zamani na bwire bunu hoy mahano ezo muntu yakubaire na nyemerwa kukoliriza because they were good songs. Baitu abogama anti musically nyonko omuntu yakwakuka nawo nono maiboli muntu agira test ye ekizina nyoti tinyine kinkunyumirwa omwaka guno ekibalese chonka bo bali talented oina na point yolesere ya studios ndabiki nkwenda tutungeho obukwenda buno kurugamba Washa Records tujagaruka tutandikira ama studio genyina I have nyina issue yanga studios Washa Records obukwenda buno leka tugaruka. You need a brand that deals with building and nurturing talents? I introduce to you a super recording studio. Washa Records got you covered. You need audio production, audio mixing and mastering. We are the game. Songwriting, business adverts, video production, mention it. We are the best. Don't look anywhere, but get us in Kijungu, Hoima, or make a phone call on +256 772 234604. Washa Records, your dream sounds destination. Home of Empako, travel to Bunyoro. Home of Empako, travel to Bunyoro. Travel to Bunyoro. Aba kuba Washa Records majire kubalingo kuba ni bagamba abazinde bulingo tukubabaza oti bakwenda sound enungi leka tu visiting sound studio enungi zija kuba nezitwa sound nibo ba Washa Records then banywani banga ba travel to Bunyoro bano bakurambuza Bunyoro byo bayota manyire Bunyoro byo bugage biri Bunyoro bali ba travel to Bunyoro studios ekika kya studio ekimuntu kyagenda mu determining the kind of song yaje ku docs studios studio biba byom kandi oli kuba nebyoma tikimuhakana kubata manyiro mulimo so ekizina kisigikira producer kya kikora producer gwara aba manyire the song will be good hakuwa producer kumanya tikiba kyo kwikara keyboard ya kasuna busonaki amapesa producer guidinga na gazi note ya nira kalituruki yote akwa at least mbairone bakole bizina bikwa no studios Kampala okwezi kwa so studio eyo koleramu inakumanya producer ki ajja kunkora bana bo aruna producer kuba manyire kutera ebyoma but atamanyire maybe nko ku directing because I believe ekizina kinda kuba na direction ati nikiona akugambire again bo balabana target yabo edinka agambire geri kakumira yakugamba kyangwale hamusenye ifo bokuba nobeta hali abaja kubatera abantu babajuze munesa ati
nikyo kurura na producer bakakozesa akolera gravity wenyine eno beats producer murundi ha style yibakoze studios Kia studio with the producers nyonja agamba every good producer deserves good machines. Ojja kwesanga aro instances zimwe ziturora oli na pakira producer wayi. Ningamba gya kola double beats mutwale mbyo mabya simu studio akole. Wankuba ntesize na why nkimanyire murungi niwe nkwenda but because machines zaye tiziri nungi nkotaka mutwale kuli tuibo ino dani kuma pesa. He was a good producer by time maybe bifu ba mutwala mu studio ezini akaba I think no kutandika akaba tena ne human ne kibu kingere so nikyo ngamba nti every good producer akusana ebyo mebirungi ebyo bikuba bisa we sound cards zinazo kimayizigira mu level arabaga kana ka sound card kafu kanu karungi monitor zoro ekizina tikirugwa kurungi abayizi studio monitors kirugwa kurungi that means no bakuba murungi ema bijamukozesa kubi so every good producer deserve kuba na machines enungi and abandi robosanga oli producer atali murungi munekiraho but because machines ezakozesa nungi nezimuhereza kintu ekyakusaba kuba nakozesa kutukya good work arumu obosanga oli nagamba baita abakini bakozesa munaba hoyima hanu genda wa Kampala ate wa hoyima nabihirwa mbanta divize iwe mbanta manyisizo oli mufuto okora but nkati we need different touch tukwenda mwe kintu ekikwa namu niko tulole kuwa kizina kino ekiturukize mu adavo kino yagenda mu vibes kino yagenda mu avio you know that different touch ya music producer like kuba kizina atakole umuzino kubata kolera kizina tugeze nkando bunyira kagenda akolera Kampala does it straight away make it a hit no at kijagi for a hit but of course ngeti manyire we have to make excitement in mkintu kiona you know turukize mwananka sound ukengere turukize hero ko biki okay ati basoka kintu babanzani bakigwera muno habo ensongegi kyonko bagaba kihulirizaga wewe yade ali mnankondo rero arumuna bahabuza bayitegyo logo bagidiki ambu dikiamu ogo malini nesimo oni nako so ebintu nkebe tukuligamba nti bagenzere Kampala ejja kuba hit bizina bingi abaye babikolere Kampala biri mna ba producer ba amani kyonko ni flopping ebizina bakolere hano nikibwa kiri okay tuli aba studios then ba producer kyakala kozere this year ntumalire ntekanye ambali banka momo of course tuli Bunyoro njagamba maze skills yes at least mbaini mpura music ya producing ira hano etalimbi omuntu then nja kugamba vyo power wa masindi nawe tabaire mo ba producer kya bakozere music hano Bunyoro njagaruka nsonga yangeri ya bojo relaxing ebizina biteye mu district zabu zonka nyonja kugamba Devil Beats ni wasingire chikwigali chali wango baliki it's because new music inkira kufuna Devil Beats ateri music nyingi na nyama resi yako ya Devil Beats ni wo muntu ba Suzi ateri akolero ba Gabi Mirembe na ba Masindi uko abakoleiroho so guno mwaka akozera mani ateiremu despite vibes abairemu na challenge za ezimu nezimu vibes ta sounding ngire machines studios bainizi mutalibazamu akwanga nkamuhabuzao kiki ngamba machines abaina mu some issues na studio ya machines bintu nkebi tagiye takize ku vibinga muno by Devil Beats akozere nyonja kumcreditinga bwensonga ebizine bya bikoze nibyo baleta niyo bandetera and niwe producer anyikaza bize mu inbox ntukizeho kana kahiyaka ntukizeho iyo muzini takabe na kuntoza kwa abazina abayija abani menda kwete kizina kiyani mwabuza kizina amgada vacuum pairege akimpa irege atayiro janku amagezi kirwasirikita kwate kizina kitu walimu street mbukompita kibeyo koroti noti aba DJ barole ba MC barole ba presenter barole kizina kirubati kyonkoro demba nkozere kinkifunire so abogamba the music ya Davo niyo nyina mbayina access throughout the year ni yaba yina aleta ni babayini baleta according to me ni wasingire koro maguno eteka nse tujja gigaruka mu mwaka guno ntikujja kuwa tujja kwa list ye bizina bikozero mwaka guno tuhena list ya bazina bakozero mwaka guno but for now nkonda buli muntu abeho muzini wako advising mwaka guno atarubata bo bakozere kurungi yeyongera hati na hati bakozera akubi akora tutandike docs muzini ko advising mwaka guno of course nyonja gamba ba Kahora boys benyini yabo akobo basako banganja nizangeho the talent bagina baito
bagezeho ku focusing akikeke abantu baina kola kuhura ekikunyumira abantu composition zabo zibaba irehezeira nizo bagarukeho kandi in fact obekite kikwebaga muna abazinga ikigamba muno buli kiro nti kwehabuza oba kutoza amagezi nike kisini hano tulina abasajja aba legends mu music tulina abasajja nka Jento Mulindo abaliyo Kampala tulina abasajja aba Kiki Romeo tulina abasajja no bayisingoma moti abasajja abo batuze look for him tulina abasajja nka Nyegenya look for them bazanabo bayihe amagezi abojo bakole music in mind nikyo kusobola kuga muzi nikiwa ku advising kongeza nsonga yo musajja ono mutakawe ku advising abazini fine batoze aba legend bagambire but amagezi legend agako gakwetaga mwaka center and of which Bunyoro entertainment wa music industry ekyalakinga mu finance but kandi nekindi amagezi agajja kuha industry zitahinduke ara magezi we asakwa kai yahindukire industry nekana wajja kugamba kintu kirikimu use good songwriters when asenze kusasa songwriter use good studios when asenze good studios good videos when asenze oja bihurira oruge kalire nyine kintu kimayeta aga kugaruka mwana industry takahindukaga industry bayabaire yahindukire hasani nduga kubayira takiazina akwa kadongo kamu niyo tukumanya nkeye Chongazi bwana ohero ohero gambe kyona gamba kiri nti tuli mu modernized world nti ati buli kimu bwe kuba kadongo kamu enakuberi modern enakuberi classic boko no gakanterera akara akazirezeira kina kwizira mu style mpyaka but industry tena ali ayi okay kondo advice kwa advising abazini bali bayingi first of all nja kutandika na chali wange Serena T9 ekintu akiteire te level videos I shootingire so it enkaita abatunula music industry there is some step level to kwenda kumroraho so anika kaire afune management Davo tatan manager yes atara wina management ya Davo nikakaire bashowinge much seriousness mukinte kiba kuvuga aro munyamugambire oba atrying even kuhinduramu na a producer because nabokosa no producer sometimes I can kumanyira atena nekiyako bakya kuongera next year kugenda kuba mwaka jukati bile bune ebiye bukuruka speed omwako gukujja tikugenda nikyo ngambira abazina abantu bekaliza njya kora feb nkuleta hit feb ne kamisa bikankwata munkuja mukuwakana hadero kuwakana bisange mukyawo ndi mebi cyo linjaga kwa muko 8 omwaka gutene kyolesere so Serena na management yawe mugezeho to man up the game mutuweho some different touch indoor production and work indoor production tukuniro genda Kampala tuwezo production is aba producer aba mani we need some cool collabos kuruga Kampala abazini abakoto atukuzetaga and another man chali wange obi wange kingana ka brother Figure West gezaho ebizine bibaire hit kubiha video ya hatibuye bunu egyo level ya bana boja ba misamba inikya ya muzeza video ziremere bikibiki egyo Figure West okagirugaho ito utukumanya Figure West ko karugayo every hit deserves a video I don't be happy when kwani intira magic what you did to me oli na magamaga screen kandi ati etaroho hano kitero tere kisana kya fikire ye kizina ki anexana uri utikibao kuba DJ batai nakyo nindekayo video ye kizina kindi can't you tell what you did to me it's real bad every hit deserves the video figonge oliye wa mani Jabwai 256 kozere music giresere good production videos giresere nungi but tukwetaga a very good marketing team mu kampi yawe kinto kipushing kirubate ake arakengendere irenti mwesengire kwetora munabazina bali hano hoima aro no bantu bobonka mwesengire kumanya aro muzina asingiye ku trending on social media is a mubalizo muno is a musomesa abaire nensonga ze mayo za rap is a musomesa in this industry ta vibing because of music kenikyo ntakusa kumuha mno you know obwire vibing yawe byabire byabayiro hebyo mukazi munkomo arugireyo bikyatera kazina you know bintu nkebyo but musically takozere ku this year and nayo that nyonda nyo kwenda kugamba munyano wange whisper
nuwo muzini by that singire kutwara awards za amani handi za hip hop nabi but this year tinkuhulire whisper mweno waitu mu whisper mukenga wamasi whisper yuji whisper feel na nyoavu zile nyo muntu unkusobora kubazaho in fact nabazini bandi bona is a p music ya stunt hano mu Bunyoro tekora is a p Bunyoro akagikora mwaka goire is a p ikaire muno na akora stunt sezo monsale isoke muntu wale munkomebyo ebe bintu boykani babikona hano hoyi maro nyo bloka munywani wange bakamtawo munkomo na itaga kuyibo musajja mutayi wae mtwara abiri just munteko munkomo aho nyo musajja mutehese mundi munda ya dealing na police so ati sometimes it is not good kulibatira mu life etyo yo kustantinga akaire kamba ntakozire byona byalema yagamba tikandenge ona kinu ati osobora butakirora but time comes woboli serious and people take you and serious maybe kinde kimkusobora gamba abazini hakuba bintu kize kubaza abazini abaina music yo kusakura ati tuina yabazini ya 10 abatakuru abali muhoimano abali aheru ya hoimano one oraba no sika chapati oraba no somba amaizo oraba no limo oraba no sa banzo koli wena sent onsawo hatobwaraga mafini ne boja kubukora koronge ekinte kisinge kutalibaniza music yaitu ziri yala abana tibaina senti and the music is waza umwana akwija gali atinyo in fact aroike baige ono kyaga mirege ekyokurora bemusi nyaro mwana untunurani ngamba tono gyako mugamba mpereze mitwale ebiri tazina ani ndidi atazina hatino bwarazi kuhereza nobo muraize enja ani kyokurora nyai don't like that era nyo muzini bwaija kastari wano I give you an opportunity to showcase your talent habo kuboti baina sente chonga kike kikireta aliki nyondo ina ndozera bazini abaine sente atali na wamana rumsaija nka Chris Jones Chris Jones Ogo he's a secondary school teacher he does music no wrong music agikora because I know that income supporting him but music niyo investment eyoja ku investing amota akunira ntojja kutunga munyekya ati atobuzi bwali buli it is bantu batito muno bogamba ntojja ku investing amunyekya otere yito kolese kande kye kingi nike kisinga kubadupa ati ati nikyo nkusobola kugamba manager Julius otwege omaye obwire buno twabutito otwegesa nka 3 abokuba ogambireke ku digesting ensonga eziri mu industry zingi nkugambireke kikusinga kutalibaniza ziri yala omwana aine siringi kakaga mu nsawo nikayemereyo obwa pakasize yafuna ye mitwaro ya 5 yagenda ya producer wena yamunywana yarara mu studio ye yakora akazina hati ekigaruka onyenka natina street akwate iriga akazina ako kantawulira bana natina kole milimo akwamanyira bantu unlike Kenya our neighbors at least infuriro chance yokoraga naona abantu abamwe abali mu Kenya omuzini no baba ali wa man superstar okulwa nkoko level ya chameleon tikimwakana kera kora haso za ya street rwe bagi akabana show yayi ekitali mu Uganda buli kimwe nobire bwake so tugambe hano hoima like Bunyoro hano busaho muzini utukusora gamanti partly is fully earning from music no hano muzini okusagamba runda akufuna mu music but ganda ati nawe bwire buna inakuba na business zini ali Figo West Figo West music ya ene okurangwa ina gigs nyingi ngubulishe ekuija mu Bunyoro omuntu ajja kurwananga na take off Figo era na ali Kampala ajja na ho imeyo ali yani ti Figo West era bajja kuranga Figo West but when you look at team ya Figo ina nawe tukusoa kumwemereza music nka music ainakuba inayo business zini agake kwemerera music akuba genze ekigabe kusemba ino kuragora higambe kikusemba yo yasi kubaraganiza nti show egarukaho nja kuja ne iminga abazina baina sente baita batamanyire kuzina kandi mba advising mbakambe ababagulirira mu babazeho no raka center inako you can be a celeb music industry otaliki muzini but oli manager oli promoter mbamanyire muri bachali bange abamungereza kubaha amagezi mwayanga but ensonga yabunyo tujja gikiberera show garuka onja kumani mbabaza mbagambe wewe akasento inako
kateke mu mwana aina talent ataina kasente naide nongo girugemu ndongo abe promoter manager okusa kuba celeb Jeff Kiwa ali celeb takabaga muzini manager Rogers was president he is a celeb takabaga muzini bayinyuba emakalosi ensonga endengenda kuba nimbazaho yabazini bayizeni banchulira nyabagamba one time ndigibaza ya abazini abakota abayise market ya Bunyoro music industry muzini no mwali worth 1 million kyonkana gwa kwamikisika ni mitwara 2 hatono mwana wa hansi ali worth mitwara 3 bagenda na wara muize 3 emugachulera kulo kubaza kindampa ili nanka 2 wengia kuhetani so next time mubeo Docs Mali nyakusima muno Kitara TV webale muno no tuyikiriza ga kwijja kuba ogano bukyabukya haba industry ya Bunyoro nyawe nkusimira kimu buli muzini hano akaine itafali lyateire ha music industry ya Bunyoro webale muno kandi omutima gotakoraki oiro ni nsembya ikigambo kemunimba sawa tuongere kuhagirangana music abana baliyo bainge ifoko aliyo barapa kayasipo aliyo abana ka in fact nkabani ndora ijwire arohakana kaine kizina kirungi muno bono manya baby alisha aliyo bela abana bona bagire bayimuke abana bakulire no music bere kudu baije so ni kyo nkusaba kiyonka abanyoro abanyakuri hoima masindi kibale kakumiro leka turwanangane kurora twahagire kiyaitu kamilioni ali Kampala kaba kamilioni hakwabo mwabo bakamuhagira na lake dyuba kaba wamani akwa South Africa kamuhagira so naitwe leka tuhagira abayitu abo ihanga ne ihanga yes ababarozi ba Kitara TV yantekaniza nkonda nanyo kuba ningimaje but one thing kike kuswaza muno kuba oli Munyoro baitunka platform nkeno Kitara TV kwa content yorunyoro utakagisa subscribing aoka kyo kuswaza muno kuba oli Munyoro baitu otaina nekisina nekimu kyorunyoro baitu ine byabaganda ine byabajungo ine babaki kyonko oli Munyoro musimbe otaina makizina nekimu kyomwana Munyoro eke kyo kuswaza muno so kikutandika naito bino byona natukubibazaho na bazine tuba blaminga na bazine tuba advisinga bintu kabiki but it also starts naiwe akundora atali muzini oina bizina bingabe mwana Munyoro oina baba tukozera shows nkazine za abana Abanyoro ogenda ino no barora so nabo nsonge egi all you need to do Kitara TV bantu goburundi bagwandiza kwa notura baira utagano to subscribing kanda bige hona kada page yetu Kitara TV Facebook oina kuba no likinga so that every video tukora yona notification otuwege no kwano kutunga bikiriza kujukiza wa travel to Bunyoro abantu bakurambuza Bunyoro halo kali hona nina ba cable 256 bakola digital marketing ni baku designingira website nina abanywani banga ba washa record zabo maze kwa ni bakugambira bakolera business kandi biri mastered kurungi agenda madavo mutozeo ajja kola sound enungi otozeo naba boku wino mukoro birthday kubunga introduction wedding mukoro kigona goko mukoro gona goina aba Kitara Media Group ne bajja kukolera bisane birungi bakole video enungi kandi nobuko no inda live stream bajja kuba ne bakolera kurungi tinja kuba ni mpingura hano kwika butwaita no mutekanize zindi but I think alike zina kinda mutima ekinya kuba ene nyenda kubalekera Superman mwana mwisiki javikeira ngo waruga mu concert reka kunyumire mubaye Holy sweet mulavu kutekereza oini wherever do muna sweet holy so deep yeah kwete kiswiti wange kotisimu kilasi tumara eiro niwe perfume yange kawo wakarungi you're my love those I've been loving you every night and day and I've been missing you every night and day ono mwana nyirange nyange amutima gwange akaikara bakumwegomba mumulekono wange ono wange oli twizi twange otumara eiro kanyunyuzi kange you're my superman oli twizi twange baby otumara eiro kanyunyuzi kange
You're my Superman. Weyetera mabana dog. You take away the pain, you're my banana dog. Give me dirty love. Overdose, overdose. Baby, let's make some love tonight. Tonight, tonight, oh, I want to be your wife for life. For life, for life, oh. Ovenka kadresi kange kenjwara nenyuma. Cause I wrote your name on the tablet. Na kwa uramtima. You're my love. Holy Twizzy twange. Otumara eiro. Kanyunyuzi kange. You're my Superman. Holy Twizzy twange baby. Otumara eiro. Kanyunyuzi kange. You're my Superman. Omubiri kuona kukankana. No kumeza baby ni meza. Ni ndwara, ni chura, olinyita. Akaraka kawo li so nice. Obugambo bwa buli so good. Onkwata kurungi oli so nice. You're mine. Baby, let's make some love tonight. Tonight, tonight, oh, I want to be your wife for life. For life, for life, Twizzy twange. Otumara eiro. Kanyunyuzi kange. You're my Superman. Holy Twizzy twange baby. Otumara eiro. Kanyunyuzi kange. You're my Superman. You're my Superman. Joey Kayla. One bless. Home of Empako. Travel to Bunyoro. Home of Empako. Travel to Bunyoro. Travel to Bunyoro. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.